twatangiye MRCD FLN en fait ni ikintu twatangiye MRCD d'abord muri 2016 mu kwezi kwa 11. Twari rero organisation cyangwa amashyaka abiri, ariyo yari CNRD ubwiyunge na PDR ihumure. Icyo gihe CNRD yari iyobowe na Wilson Irategeka, ni jyewe rero wari uyoboye PDR ihumure. Nyuma y'imishyikirano miremire waje kumvikana yuko tugiye gukora platform. Iyo platform ikaba ihuzwa cyane n'ibintu bitanu twari twasezeranye gukorana. Ibyo bintu bitanu, icya mbere ni kiriya bari abahungu bakora, ndavuga abo biriya kwisambu. Noneho icya kabiri kikaba ikintu cya diplomasi. Icya gatatu rero cyari mobilisation, icya kane cyari communication, icya gatanu cyari finance. N'ibyo bintu bitanu cyane twari twemeranijwe yuko twarakoranye rero. Noneho mu mpera z'umwaka wa 2017 nibwo abavandimwe bo muri RRM nabo badusanze, baravuga bati twagira ngo natwe twifatanye namwe. Noneho platforme yanyu yari irimo amashyaka abiri, dukorane turi batatu. Ubwo rero twaraganiriye, tugirana ibiganiro bitaziguye, kwemeranwa yuko tugiye gukorana. Hari mu kwezi kwa gatatu kwa 2018. Tumaze rero kwemeranwa yuko tugiye gukorana, twaratangiye ndetse biranashyuha. Ubwo tumaze kuba organisation eshatu, nibwo twavuze tuti aba bahungu bacu, aba basirikare ba MRCD tuzabita bande. Ubwo mu nama ya batatu, aribo nkuko nabivuze CNRD ubwiyunge, PDR ihumure na RRM, twumvikanye yuko tugiye kubita FLN. Kuva mu kwezi kwa gatanu rero kwa 2018 nibwo ijambo FLN ryabayeho, nibwo bari abahungu biswe FLN. Tumaze rero kubaha izina, nibwo ndetse na impamvu twabaha iryo zina cyane nuko na RRM yari igiye kuzanamwo abayo. Noneho kugira ngo tube turi abantu b'amashyaka yose, kandi n'icyo ngicyo cyo kubazana cyarakozwe. Noneho rero ubwo dutangira kuba FLN, abahungu bacu batangira kuba FLN kuva icyo gihe mu kwezi kwa gatanu kwa 2018, ari uko RRM ijemo. Nizo mpamvu rero twavuze MRCD FLN, ntabwo ari PDR FLN, ntabwo ari RRM FLN, ni MRCD FLN, kuko twumvikanye ko des FLN n'ubundi atari za organisation imwe, ahubwo ari za organisation enye eshatu. D'abord kugeza umunsi twakiriye RDI Rwanda Rwiza ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2019. Nabo rero baza ari abamambure ba parentière ba MRCD. Abo bantu turakorana kugeza n'uyu munsi, turacyakorana. Ubwo rero niba ndumva muze yaransabye, nyakubahwa perezida w'inama yaransabye yuko perezida sobanura mu magambo asa nasobanutse ibya FLN. Ibya FLN rero nuko twayikoze, n'icyo gihe twayikoreye. Umuyobozi w'u Rwanda Pierre Damien Habumuremyi yatangaje ko yiteguye kongera gukorera u Rwanda aho rwamwohereza hose. Ibyo yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana nyuma y'icyumweru afunguwe nyuma y'imbabazi za Perezida Paul Kagame. Urakoze Venuste, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, imbabazi yampaye nazakiranye ibyishimo byinshi, kanongereho byinshi cyane, kuko ntabwo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu ari ibintu bisanzwe bibaho ku buryo
budasanzwe nabahaye rero agaciro gakomeye cyane, biranshimisha, byakirana n'icyubahiro cyinshi mugomba w'umukuru w'igihugu, nabyakiye neza rero cyane cyane, kandi uretse njye n'umuryango wanjye babyakiye neza cyane. Izo mbabane no kuzihabwa ni ikindi, ariko igikomeye cyane nshaka gushimangira ni uko gusaba imbabazi ku muntu w'umunyarwanda, ku muntu w'umunyapolitiki, noneho ukavuga uti reka rwose mfate umwanya nsaba imbabazi. Kandi iyo usabye imbabazi umukuru w'igihugu ahagarariye abaturage bose. Iyo usabye imbabazi umukuru w'igihugu rero ni ukuvuga ngo n'abanyarwanda bose basabye imbabazi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ngeze umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, perezida wa repubulika niwe chairman wa FPR Inkotanyi. Namusabye imbabazi rero ni ukuvuga ngo n'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi nabasabye imbabazi. Gusaba imbabazi rero ntabwo ari ngombwa ko umuntu asimbarara. Icyangombwa ni biriya mwita mea culpa ni ukomaga ku mutima, ukicara ukisuzuma, wamara kwisuzuma ukavuga uti koko narakosheje. Kandi kuba narakosheje kandi noneho naragomba gutanga urugero, ibyo noneho bikakubaza, bigatuma ucira agaciro gakomeye. Kandi nk'uko wabivuze, nyakubahwa perezida wa repubulika si bwo bwa mbere atanze imbabazi, ariko nari nicaye nta bintu natekerezaga, ntabwo nari nibyiteze uwo munsi, numva abantu barambwira bati nyakubahwa perezida wa repubulika yaguhaye imbabazi. Ni ikintu rero cyakoze ku mutima, nari gikomeye, nako gaciro umukuru w'igihugu yahaye ubwo busabe, noneho akampa imbabazi. Izo mbabazi muzazikoresha gute? Mufite migambi ki? Imbabazi nazihawe nk'umunyarwanda ukunda igihugu cye, kandi iyo umuntu akunda igihugu cye agomba kugikorera. Imbaraga ndacyazifite, n'imyaka ntabwo irarenga, nayo ndacyayifite, n'ubumenyi ndabufite. Ni ukuvuga ngo njyewe mu buryo ubwo aribwo bwose niteguye gukomeza gukorera igihugu cyanjye. Icyangombwa gikomeye ntekereza gikomeye ni amasomo navanye muri gereza. Mu kibazo mwabarije mu muhango wo kwizihiza isabukuru, mwatanzeho ingero. Iyo ngengabitekerezo bayifatiye muri gereza cyangwa se bayivanye hanze bayikomezanya muri gereza? Urakoze Venise. Amateka u Rwanda rwanyuzemo mwese murayazi. U Rwanda rwanyuze mu mateka mabi, ariko ni amateka nayo abantu bashobora kwigiraho amasomo bagakosora. Nibyo abantu b'abahanga bakunze kuvuga, iyo abantu bababaye, muri uko kubabara bashobora kuvanamo ingufu zo kurushaho kubaka ndetse no gukunda igihugu. Ayo mateka rero, abaja muri gereza baja muri gereza bavuye mu buzima busanzwe. Niba baja muri gereza bavuye mu buzima busanzwe rero, kandi barabaye muri ayo mateka yose, ni ukuvuga ngo ibiba mu gihugu hanze ya gereza no muri gereza nabyo ntabavuga ko adashobora kubisangamo. Ikibazo cy'ingengabitekerezo